Omurebi wa Rubirizi News Center twakwakira ugundi murundi turi hanyanja ya George ahacweka ekiri kumanywa nka Kasenyi kandi erizoba haruho kwetombuyitwa ningasho kushaba kuhango munonga okurukuzo mu Gavumenti abo Ruganda rw'Abagabu nibagira ngo nibo bantu ababandizo mu kicwekeki kandi Gavumenti nibagishaba ngo ebateko mu ngenderwaho Yihanga ahabwo kuba binebizibu biri kubateganisa nko kwehandikisa kutunga ndangamuntu omukutunga emirimo nebindi nibagira ngo tibari kuherwa eco kibashemereye kubana batunga ahabwo kuba bakasigara bari abantu bake kandi uruganda rwabo teruru kurebukaho omungenderwaho Yihanga erya Uganda erizoba bagiraho rukiko kuruga mu myanya etari yemwe nemwe urukiko ruryaha umurikasenyi kweterera nduru ahari Gavumenti kureba ngo nabo babateka omungenderwaho Yihanga nko Ruganda rw'Abagabu kandi bagira okubagumana begambaho kandi umuntu akabasa kubetegereza umurukiko rwe besera abantu bakuru nabari kuruga omukitongore cyekukura cy'abantu omwihanga erya Uganda ntuje kubantu gambaho n'abagabo batari bamwe na bamwe rero turebe bo kikija kita kushanga ngo tibari mu ngenderwaho Yihanga Gavumenti nibagishaba ngo ekore ki kureba ngo nabo babaza omungenderwaho Yihanga kandi babagana ahamugate gwihanga erya Uganda following tukuratere ahamikoto yitu yona Rubirizi News Center tukwereze birukiraho mwevale zinga yakayondo mwimuke kitangira abagenyi mwevale mukuru wizinga lya bukurungu rutoke kitangire abagenyi beitu nokusemera mwevale tuza engaro kuruba batembuzi entaka ezatembuire Uganda bakarugomba batembuzi bajomba chwezi amabara g'abagabo harimo agawamara Muhema Kalisa Ndyoka Nyabwere Bwere Ruzinga Rusama nagandi nugoreka ngo twine obuzale bwingi n'abachwezi n'abatembuzi wacho mu history y'abatoro n'abatoro nibaikiriza ngo bakarugomba kabo wasome byafayo bomugurisho bakweta cyumura puli ebyafayo byabonyore myaka 10 nagamba ngo barura zivensen bona bakabali abagabo tebiri byange nibyafayo byensi wichama nyenda gambera minister ngwito abagabo tukabona abagabo abara hano nimponoka niyo mpako twatunge nk'abagabo mbatweta mponoka ebizubuka bingi ecyo kubanza katero oburwaire abazungu ko bayizira hano bayegombe ensenu barora abantu abalimo nibagamba batekeine nibasoha nibalisa baine ekisura bayegomba n'ensi yaitu batamu oburwaire abantu bafa n'ente zafa abagabo bakabali abantu banyagwenge muno bakaba mazire kwikalevo yo kwesera ko mazinga nibarwana nakabaleka nibarwana nabagesera ekyo bakoze amatungo gabo nabo batandika kujyo mazinga nukwe haitale baleke kumaho muno bakabamaraho omuzungu yabakaka yagamba mu rwo mazinga bayangirayo bakano balima nabasoha baine n'amatungo eki yakozere yabatanga kusoha nukwenzare beitireyo barugeyo rukumurwe nana musanzu enyanza bagicinga
ekiti kyamara ekyayongireho bataho paka bakabanza bataho kazinga game reserve obyarugiro mu game reserve batekaho Queen Elizabeth National Park amazinga n'obuturo bw'abagabo bona paka ya Bunyaga Nyarwambu Buyondo Bwenda Rwachwa Igabiro Omwihunde Kabarongo Obusatu amazinga menshi abagabo bona baba bingayo baba Tanyarwambu obarugire Nyarwambu baba leta Kasenyi abandi bayiruka enzara yaba nyingi enaku yaba nyingi bayiruka bataha Rubirizi baba Banyaruguru abandi bajya Kitagwenda baba Batagwenda abandi bataha Toro abantu batatana emponoka za tatenkuru ntuzagumire munu zabona ito tolebejukuru babantu abagumisirize bakaguma hano ebyo na bikaleka society yetu y'abagabo yaba dislocated ekyayongireho obutamanya bw'itulensi okusoma kwalema emirimo yaguma ensi yatugumira abagabo bakaba bali abantu abakumanya kusoha kulisa kuhiga kusubura bali abanyabwengi tweka byo kuhiga byahwaho enyanza yabohwa ensi yabapaka ebintu byona byaguma Waitu minister obwiro bwahikire Uganda yatunga obwetwali hanu omuzungu akahakunda muno yatekaho na factory y'ebyenyanza ebakweta Tafumak abagabo no batandikira basigaire kukora omutafumak n'amato gabo nibaguza encu omuzungu kyonka ekyobuzibu ekyatutahirire ruzarwe kanga abo ebikinzo by'omuzungu yatire baswenkuru ekyayongireho okusoma kwalema abagabo tutura takusoma tuli omu nyanza tuli omu bindi kyonka gavumenti ya Museveni tukisiima obuyeizire okusoma yakutahona aha Kasenyi primary ero eya gavumenti owaitu Kasoga Mukungu primary eriyo bakatwana secondary ninyo chairman wa secondary Kahendero primary eriyo okwoleka ngwensene kalinsi yaitu bulumwaro ogula nyanza ya Bunyampaka ekyo Bunyampaka abazungu no bagihindwire bageta Lekizoji kyonkito tukatugeta Bunyampaka bulumwaro ogula Lekizoji gulohe Kigabo okujya wona nosanga he Kigabo nchimanyisa ngo nitwe ntakantuzi za hanu so nani kusaba minister chairman ko kuyagamba mazima tujye mu constitution ya Uganda naitwe tukabana birungi bya Uganda ensi yeitwe kahinduka yabapaka emisoro nesorozebwa ekabana bwa Uganda yona kyonka batuze itwe ntugoba mukaki so ntusaba government tom constitution etuhemermo naitwe tubeba sibensi twekondeza mu Uganda yaitu nasima muno bagenzi baitu abarugatoro itwe tuliyo tukangeraho twajya murangisiriza zeira abaseija baferire mu nyanja bonya zimasira abantu abakaze mfakati ni nyingi abana abaferire baisababo ni bengi tubaina buyambi weitu minister mbeni kusaba orabo ikiroku otere yiraka president aturolemu ko twamara kweyoleka ngo nitwa Abagabu tuliyo mututeka halisi neitwe mutumanyire hasa zinu batweta mpunzi
constitution tuturumu kujya kwehandikisa nugenda ngo nohandikisa bibiki tende mugabo urugabo abagabo tubarumu twensaba naco bateka mu constitution kandi na president twatumusabira akadistrict turakubatsare abana betu bafune mbatunora abona basomera tunaina mirimo abana baroha wekalire tunaina mirimo beta tubatumeka ka district abana betu bafuna district bafune mirimo hati norona nyo sasiro mkeiku ndi honorable hati nabandi ka district baho nito baje kufuna bakazi turugeyo sima bobiyo amabara gange ninyo obusobozi force Peter chairman w'abagabo w'izinga lyona kandi ndi mwebembezi w'abagabo tuine okusaso kwa amani ndi mutabano wa Chambulingi mwijukuru wa Kalisa mwijukuru wa Bihonko mwijukuru wa Musarwa tuine kwetombo itukusaso kwa amani okuleba ngu national ideas tuine z'aba refugees abo kuba bakateko mu ngande zindi kujya kohereza national ID bakaba kaguzolwa Ruganda ki otinde mugabo bagamango mu bagabo tebalumu hatosanga ni oli omusongora oli omunyabindi oli omukiga oli omunyankole ekintu ekyo kituruma munonga kandi ntwenda tujyo mu constitution nukwenda nge muntu ezerahweho tuhandiko mu Ruganda rwito rw'abagabo abaragange ninyo Mr Aziz Kanyabindi abaragange ninyo Mr Aziz Kanyabindi omugabo bakankoranga hanu kasenye betuli itwa abagabo bakatunaga munonga enyuma nkabangeze kusara passport nagamba ndumugabo bakambinga ngiyo tosa gukora uri munyarwanda nagamanyo tindi munyarwanda ndumugabo bahiyakana bambinga nagaruka hero azin tusaba nitwe bateke nkai constitution ito tubebake bakama bihanga kuko nitwe bakama bihanga icweke kituru mukino nitwe bakama baco tule kubona kutunaga nyuma bitura kama bacha abatoro bakazamu abakonje bakazamu abanyabindi bakazamu kandi abagabo bakabasiga nyuma abakazi webale kwiza omubwingi nisima munonga kureba ngutu abasa kwika mukoroku nisima na chairman wa Buyondo kankuranga bakazinga kona nyongera nsima na ba staff zawe abo mukoro kwa basa kubaho umubwire nko twabeta kusubira ngeitwe nk'abagabo abo kuba kintu nyona kirora ekintu cyo mutano ahanza yiwe nkaba ntakakiroraka baitu nisima chairman koti na cabinet yawe mwebale muno na chairman Sande owo mukorogu nibasima muno kandi neiwe minister webale bambi kutuhangana kurangure ito watereza amani kurangure ito twabasa kufune kinisa nk'abagabo ababeire batakumanywa beitati esaha nkeji abamani gawa gatumu turabwa amani gawa n'abagwecho natakuza kugamba bingi bihaho amabara mbanyeta Chairperson Kanyere Angela chairman LC amabara nebatwara king korora bagikaho abantu bana besangire ngo abana babuno bakusoma tibari kuhingura habo kuba tibaine mugisa gwa bursaries tibari kwesobora musente amasomero nigasaba obusente kandi no bwa mwana kumara senior phone obuyakwe nasobora kutunga mugisa gwa certificate course na alemo habo kuba tibari kusobora kwikamigisege ntwija kora cyone cyo korora ntubalize bitongole byenyegesa kutuhayo bursaries habo marginalized communities inkazo Metropolitan International University enya kutuha bursaries ningonza kusaba obwebembezi bwayo owekitenesa Philemon Mateke Dr. hamna Minister wa Youth and Children batwe bursaries ya Metropolitan International University habo communities inkazino ezitaru kusobora kwikamugisa ansi emigenderi yeruka byetu aba corona nukabana distance behind ko kumkomanya but hatkin ekitwaje nisima bwoli webali tuleta tukaita tukasoma tukaita tukega tukarora hatwaja kutunga twaja kujugunja abantu wetu twaga kamfishetu okusikira mulimo mwatore atumasana mwatu simo nimbasima abagabo n'abagabukate kandi utagenda tukatandika neto umuhanda twakutema ndikutemerwa honere baburi omukuru wa kuno chairman wa hano
abantu kababiri basatu tujya kubona umutwe inama zanjye amasemu neitwe twasigira ezaitu nuko hanyuma tutunge connection ubutumwa twatandikire ikintu cyaitu kurungi nangwa no murayongera mukakore nkurata akaba ajwara kitete kirengwa ateka wena gurogwe atekaho nemputa nemanyisachi emputa nemanyisa omukazi enfakati wetu minister nikusaba kora bwagenze otwaro bakabwitu buno bwa president nsasa munonga kurangwa abana bitu basomera ko kake tibene bakumanya wetu minister nikusaba kora bwagenze otwaro bakabwitu buno ito mazima abagabo abasogora ntereza Museveni akaru tutkagwaga bege sasa bunonga mu government ya Museveni abantu batunga no urabatungire ki no urabana babo basonise no urabagize ki ito abagabo tutkahuraga no mwana gira ngumutereze yo mwana se wowe ngo sasa bwe to kwire kandi we bari kugana Nokuzarwa noba isenkuru baitu bagwire kandi hati ahundi nkempunzi abagabo bakankuranga omuki honorable minister ogumukureba ninyesigira kimwe ibintu byore mwamugambira ekora yewe n'ingimanya etwaza yewe n'ingimanya kandi kitarerarikiriza n'akasayiko bugabo kabasa kuba karumu maze emyezi 8 ninyibuza honorable minister ogwabuli nkakwatagana na winter nkamunywana nta chambura beitati kana uraro mugambo mayagamba ati nawe nasobora kuba aine mwakantu kubugabo nasangira kimwe omusayi ngubwa bikusikangana abagabo bakankuranga nimba kakasiza ubutwa amara kufuna abagabo abandi kandi muno abi kwikara arwazo wa minister ekyecho tukisimbise ekintu ekitwasaba gwemanyire nkitekwa kurabamu abo kubana bona aranchi bakwata aboli twabamwe bakumanya ukaki mbwire bwa bururu abamwe tukateka amazu abamwe cyatusasa sonka taro ikintu cyatusemize muno kukura wajya kaburu ompase yakimise na president kandi abagabo bakankuranga kwa kuri kugira ngo ntuzakweyandikisa owaho na rebo kuzayo mutumutera kaburu turachikoro tukore transfer hakiri turuke kasese tugende uwo muntu ayakwata umuhanda ekitakabahuka muri kankuranga kamwitwe nsitabiso muntu ko kikabahuka nani kibasabira abagabo bakankuranga mu kitekemu esara nyingi onareba hangare onarebo ebintu bitwa mutuma hangabe ngo yamukozesa katari magezi.